Kaya warung sobat mah. Sing diutang apa kumaha ku aing? Bangkrut aing. Ah, bangkrut. Oh, bangkrut. Bangkrut kunaon? Ku dia diutangan bae. Wih, mang udah amat kena urang. Pageran Pak, wih, main apa ini? Gira jajan kadinya, gira jajan kabukti dia karupuk. Pak, Pak, oi, Ih, aing non si dia. Ih, punya beunang kok aing ngapena. Naon? non ya warungnya kita tutup. Kemana gitu kang warungnya? Nya, bangkrut meureun ge. Kira aku sih bangkrut, karena kayak kurang diutang sekali langsung bangkrut bae. Urang lah utang ka mana deui, jadi dong hiji-hijina kurang diutang. Modal hari siapa Pak? Cahar ih, ya tenang bae. Tadi akalan kurang. Nong. Saya tadi lu kenal. Hoi. Non Pak, dusun aja kena bapak aing nonggengan. Ih, aku mah aing, grup-grup aing. Wow. Sarang pangmake arit dah koy. Oke, santai. Dong, urang nanya, ieu tukang warung kunaon tutup, nyahoan teu nong? Tanya cuy. Dusun aja tak kena kolot aing. Ngomong dia. Dia dusun kena kolot aing. Nyahonya dia leutik-leutik. Terus aku harus bilang wow gitu. Wow. Pak, alunjak amat. Wanita dia. Tuan iku baksa tuangan. Wih. Tabu. Mana ada wah. Ono perlu kita mana terus lah. Amat ya, jelas aman. Yo mama ka mana ditebuka-buka. Karena diutang sekali langsung tutup. Ih, kabina-bina jasa. Beres diutang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mamang di mana? Di Ruyuk. Aduh, warung tutup mang. Yang diutang apa kumaha ku aing? Bangkrut aing. Ah, bangkrut? Oh, bangkrut. Bangkrut kunaon? Ku dia diutangan bae. Wih, mang saujon amat kena urang. Urang ngutang wok asin doangan ge. Terus sampai tutup. Baju mau buka-buka dia. Moal aing. Terus dia nasi buat ke kampung Cipacung. Tekumaha balanjana, ari warung tutup mah. Karunya tuh mikir tadinya. Terus aing kudu kumaha aja ge. Terus cang urang begel lah ya warungna. Peralih gitu kurang mesti dibuka nah gitu orang balanja. Dagang di dia. Nya, Boga amat aing. atuh tukeran mang, tukeran. Ieu warung jemuran. Kulit tangkil sapalancik jeung mamang. Emang aya jeung kulit tangkilna. Atuh aya, plastik tuh diburi imah, dek moal. Oh. Bener ya. Oh. Terus dia nyamannya. Oh, geus isukan geura buka. Oh ya isu kan kurang dibuka di warungna. Yo mang, assalamualaikum.